banyak kumbahanan. Ya sekarang gitu saya tak tuan aing mbah piring sebul jasa. Can udang saking seberang nak. Masya Allah, wah masih molor kenan gerah udang. Non ya deh yo, ngabacot bae tadi geger bae. Rusing aing mah. Enggak mau kira es bae. Ngantuk aing. Masya Allah, dia yuk jadi naon wae pisan udang kene bae. Hoi. Hoi. Piring numpuk lan geura dikumbahan. Geus dia udang yo, geus beurang yo. Ih, ngumbah piring naon. Ampun aing boga dulu. Sebul-sebul teh dapur balatak ieu ampun. Cetak can ngejo saat kieu puna naon udang deh yo kau yang bisa disebor geger bae wae cara pe tas ulin kembali kau yang putuskeun ka boga aing sita mah teu ngarti kana perasaan aing keur galau kieu tambah piring segala macem kolong gerah udang deui geus beurang. Nah, set ngegeremeng bae, ampun. Naon ngegeremeng bae. Ya yo lain mbah piring naon wae kieu masih molor keneh bae, ampun aing. Ih, aing teu ngartikeun dia mah jelema ngegeremeng bae. Ade pun anjing. Wae keur lalus. Tah, piring numpuk geus tenyangu cenah naon. Si kudia heula mbah piring tah. Coba, sanajan dia beda bapak, aing tetep karunya kana dia yo. Non sih, aing mah dia teu ngartikeun jasa kana aing yo. Ku aing keparusing. Coba ge, bedia heula teh kumbahan teh piring teh nyangu geura kadinya lah. Aing selalu lulus, PNS. Pan kalau molor deui. Kan geura udang. Ampun. Jadi naon hari dia kunaon ngageremong bae. Aing mah kan molor cuma udang sih. Galak pun harus sabarna pan tadi geus ngomong dia pun bolon-bolon teuing pake mah peci samping anjing dia ngaranna bolon geus ku dia bae ulah gawean hese heueuh hari ngomong jeung beda bapa mah segera molor dia coba kadinya lah ulah udang kayaknya setahun bolon udang aing itu aing keraruan kesel lah ini kan buat dulu dong kita capek semua kayak gitu lima papa rata ini aku naon oh ya sabar bukan dulu kolong mah main rumah sate gampang bobogohan mah gawe gencan saya tak main bobogohan baik acarana kubur udang berapa kau yang dulu sepor hari dia punani ngageremong bae ampun aing can diturutkeun mah aing bae ngoceh ngageremong bae tak lihat kana hulu rese pemakai kolot bodong kitu tah ngageremong bae can diturutkeun mah hayu bae saya tambah ampun aing piring yo aing dikumbah piring yo ngageremong bae deui yo terus itulah kenalan dulu kan kumbahan piring dia aing pang merasa beberes imong kalau aing di dia mah piring nanggung segala nyesel aing mau kagawean dia mah pagawean ulin balik berang BHS dasar kalong bah piring tuh kayak itu aing hari gitu merasa aing buat dulu naik kumbah piring mah gantian aing molor kemari aing piring numpuk dia puas eta menang daharna duaan bae ge usah saha piring numpuk kieu kalau mah aing jarang diimah piring wajar bae lah mah nambah piring gol poe ge ampun aing mah hewa aing eta kana bapana ge hewa aing beda bapak jeung aing mun saya indung poe ketik beung sekali lah
kuman ngorai ketiak capek enggak aku gak iya bakal capek emang ngulur kowe mbak piring bae yang ngulur gang tali pak mbak piring sekitar berapa anak semuanya sedetik males wae masa ada teka dengan suarana tanpa numpuk kemana saya tak cuman nomor kadang suarana mana saya tak wah molor sih mengagawean aing biran aing molor mengenang saya tak astaga kalah molor ih wes gila molor deh mengagawean aing baik molor doang ampun aing untung udang muti ya mengagawean aing doang kalau molor tibra sebor poing seoblong